Хизепле делегурав жизе мизер мерзаки салакакларам абахадыр пеледерен де хамыркаларым зинже бір чей пылдарулы чей матур жинзем жинжен гына галазаба матыры жатпар. И бір темеше шул каяла Антонина Владимировна Лукина жинжен каларам каларнычы. Унжухне был палак печи качасы не юрлама ташлама вредниче. Шаунбада манан тада он жинже хал хыне тупса калажас килже унба тепленелек калашса сире палаштарас килже унын ежибе унын пылдарулы кебеле. И bir bildiğim Жагилемля кафере Антонина Лукина канма юратныня, батланма юратныня, чан бата килзе, он бата птире калаш сейлестермер. Тузымырсем изер пиледеренде Хыргасынже Герман Лебедев яжебек зипленеген, ажа бачай унер школинже вой хураган, пирень палах, изер хизеплезе юратса пахаган Антонина Владимировна Лукина. Антонина Владимировна, меле бурнатыр, меле сылықсым, зирежинже манкалаза барас келже, менжен дезесін пидину май ширузем келже шпирень каларма, меле бурнатха Антонина Владимировна деше, мен бе вой хуратха дезе. Шағынбада Серинбек алашас келже. Чынақта үшледіп, турла жібек табырдатса, паяна курадырагы, мен жүхляжаман, мен жүхляжаба ішлеп, мен дываш жазы, мен мілі юрлаш, мілі ташлаш, шағынбада мілі қаламалы. Чынақта ішлет бір, тұрышат бір. Антонина Владимировна, шкульне кайрах казя куру бірға сирин пидину май шинеліксен болна, шағынбада шак шинеліксен беде манын паллаш тарас келет, пірреміш сире саламладып, чун жеререн, езір Чаваш Республикин культурында вадевишле ішчені ятне елне, манын пиде вайлы алжыбас келет, сауынатып сан жын, мұқтанатып сан ба, Антонина Владимировна. Шамбек маттур бұлны жын, тада пызык тавзымахи галас келет сире, ялнақ шамбек маттур пулма тарышны жын. Но комижем шел синже бұл жығау? Ку ядан дебі тевішле да, Чуваш Республикин культурында вадевишле ішчен яда, мана шерін бірміш шулда бажыш. Шерін бірміш шулда. Чынақта хамағам савындым, мен жан дезен, Людмила Ивановна чынақта мана пиде кымылы, шамбек саламланы жын, уйрымақ, Езі дебін дейбірсам ба, уже... Бірлешек бір, ташалақ бір-біріне білет бір. Чынақта кымылы бүлжі мен жан дезен ебі, мен Шамракран институт бедерных ишин, Хузанды культуры институтне бедерных ишин, эшлеме башланы коллектив сембе, еп преди параджаба эшлезе гурман. Мандялах ушкын зем булны. Еп шутлама да храп, мен чухле аджаман алы видр тухнажи. Студент сем вахаден жеп училище рам башланы, водырулды жулгышинже шак яда тивишле булны жин. Вот телинзагарым, инже шакында каларым гларна чухне, кайран артистине галаза барады. Вот шау Антонина Владимировна Лукина деп, капла курады, піле деп хайбына жинағақта деп. А так пурны жинже мілі ішлені. Не қайза көрдім да шкулда мілі ажасыне вред, не қайза көрдім еп челензе қарадып. Тада нумай хизеп ұнбат неманын шуралжы дезе анландарзылардың артисте де үттешінзене де. Вот шау пече қажасын бешлеме, еврович қавезен бе, мілі ezір өзіне врендедер. Пачекен хындық нәне жібірліға айбір өте мілі қалмалы. Шивық ешіміл ішлеме хындықман, яғынық еврлық рамбышланы, ну, еврлық енді намабен хындыған, бұл уже кашни гунхи эшпек туин задарать. Аджазам земана хал паян шуғалза қарышқа зема яғынық ыдалаза елеші занятине келзесін, кайны жүхне ұмыртмалла ыдалашы, епка мана түндер зараттырын дезір деп, өзім чықман херіқті ғыража. Пілдер аллы батты болны. Пілдерхи команды дұқсағары деман, пілдерхи ұшқын, хал кыжалман херіқті ғыража. Призем 2 классыра вренеші, 2 шул, те призем 5 шул вренжіш. Манан қалазақ варасқа ет паян езірак шағында хитре илемле, пақырға езір Чавашке бежінемілі илемле награда земзерен. При палах епілендірі Чаваш Республикин культурында вадевишле ішчені ақшағы бұлған де бұл? Шук, аку пызыки. Шағы бұл? Шук, аку бічки. Шағы, аку. Тада те премен қавыл зерен? Кынайы бенде елжік ендешлеген жедарадып. Мәлеғаламала ебінді яланақ пұлышмадыр мәгіліндерін. Аджазымбек пұлжаймасты бенде эстрады ба пұлжап. Вот мана шағында бәді жынай. Вот Сиринбек шинзене памалақ. Мен жендезесін кайран пенсия жіне 90-ның награда земуташы келлекте марызам. Хал ішлені жүхне, шак вақытра ішлені жүхне, вайғуны жүхне, шағымбек мәне чистузасын, тада кымылы вет хавал? Чынақта кымылы. Вот их изипле терегурачизем, ага курадор болинде чагаме гудосферение, чагаме гильневал, паллах, кунда чынагахта жена Антонина Владимировна Лукина, на Чаваш Республикин культурын давадевишле, ищеник изип ятпана дезе жерна. Кунда паллах алыбусна, пирине хамрананде,
глава, да. Шапла ведь ха? Шапла. Тогда аказым зерен мили хашак наград зембек пахсаду хархамалдан. Ну, кундан демана Леонид Черкесов ран, малдан благодарность пульджи. Акшаганда благодарность вырдать. Ага, тузы мырзем пахса иземер, чедар хашан? Ну, кунда мили жирна ханде бан вулаза бараскрет тузы мырзем благодарственное письмо коллективу детского фольклорного ансамбля «Тивлеть», муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Хыркасинская детская школа искусств имени Германа Степановича Лебедева Чебоксарского муниципального округа Чувашской республики Дезижирна. Чинахахта пити комалла комбик ширу земельме шаплавитха. Ну, ку аджа зембешлени жин ушкана бана, урмах комалла чинахта. Хаманде акшагамбек почу хизеп грамоти бана. Хизеп грамотику, мели хизеп грамоти кал забарзамчы. Ако хизеп грамоти не вар, чинахахта ман да вула забараскеледен танин хиршмар булзасан. Чеваш музыка искусствения адаландарас енебе ну майжулта только что эшлени. Чеваш республикин патшалық канажен президиумен Еженовебе Антонина Владимировна Лукина Чеваш республикин патшалық канажен хизеп грамотнебе награда ластезе шапла жернінде гундабаллах манын сирекадарда скелет көмек числы сумлы бензене манын пурнете кала забарас келет безем шинжен Антонина. Ховын ишпеде да ну май гадарда стезе тыршмалды не билдерже болен дезе. Ну шав я бала бурынде. Мен жиндезен ман маларах ажазым сагаларахчы. Вот мана пилдер Тебір ширим дұғыража бар жіпкап. Шамрықсыне бар ғамана мар депте. Шук кына ezір тивішле еттірі деріш. Тивішлерім болмалы ажазым хажаченде. Дұқырыш ақшақында қадардан хажатне. Ақында дебют ұнышылы пульжі дезі. Пызық сцена жинде гына тракторды вагазин керменже, культура керменже бұл жүгі. Тузы бірзен бұқса елземір. Чедарғашын қақта пейде матур шава жасыне вредме биде евр бұл дезі ұшылады. Көпічі кезем манаға. Меше жылға? 2 классыра візім вредме шығады. 2 жыл, 2 классыра. Ақында қалмек Кубус Павуля пребір, ансамбльдіні вишшен. Кунда хавырна жазым беле. Ну, күзімде хавырна жазым. Вежа жазым беле, хавырна жазым беле. Шамбек. Кунда кыштақ асларақ езем бөлға кунда зекем беле. Асларақ күзім хал пайынхигун тваттымыш епилепміш классым. Вара шақа жазын езір, шақ худ кубуспа баян ба хавыр калама вренде дерегі? Хам вренде бежех. Ташлап пырда, выляп пырда, юрлап пырда, түрлі инструмент сенбеде, шамбада мілегалым бала бежех хамалара. Кубуспа, тада баян ба, тада мен бе инструмент сенбе, баян еврдарақта бұл ғабызене. Фольклор бұл небе ебі кубуспа. Ытларақ. Фольклор ушкынже, фольклор программе бе кубус. Баян мар. Шамба кубуспа. Хизепледері күрашызын берін бебірле болмадары жары Антонина Лукина репертуарин жейде бір елемлі юрбамадан зире завындарар, қапалаштарар. Кизе күртованам, товану патне, күнсерен кедегет кирлі мады парне. Кизе күрчінеді, адмағызам жылыне, шетсе күртованам, сылық күрчухне. Кизе күрчінеді, адмағызам жылыне, шетсе күртованам, сылық күрчухне. Әжусем нумай, күнсерен шутлатып санжин жене пірамай. Асымран тухмастан, тунзық пусламай, келсе күртаванам, курман мечилай. Асымран тухмастан, тунзық пусламай, келсе күртаванам, курман мечилай. Чулесем шалаш, юғадан күнземшке кано жапамаш. Келсе күртованам, юлайсан передаш, чунымра юламалық, ман бала калаш. Келсе күртованам, юлайсан передаш, чунымра юламалық, ман бала калаш. Келсе күртованам, товану патне, күнсерен кедегіп керлі мары парне. Келсе күрчінеді, аммағызам жылыне, жетсе күртованам, сылық күрчухне. Келсе күрчінеді, аммағызам жылыне, жетсе күртованам, сылық күрчухне.
Житсе гуртова намысы влог пульчухне. Килсе гурчанеде алмазан жулене. Житсе гуртова намысы влог пульчухне. Житсе гуртова намысы влог пульчухне. Житсе гуртова намысы влог пульчухне. Ну, Антонина кунда, да серин хажат семизегилни хайзер, ко зим хажан печетленне хажан тухна, кана хизеплетери коржам курну да булинде, чувашкерарымне камширын заилегензем. Атте барнелени купуза халди упрады бебе. Шапла. Пачеклеш кулагайтини хатти мана изыбану купуз мана туйриде бол это юраге бетуслине. Ес хода билен хайпер пурде туслы шембере. Шембе ебалы билик шулдулдарын жүхне прозаю герзакарын. Аха. Педим шеми бе он жүхне тухса веш кубус пагалары швед хазерин пичузем бірле емексем акуда да маньха? Кунда уява парнелеген земдене ебір сузыр ажазен ушкынне тада худшынадып на Наталья Ерке версе бурать. Вара ебір шамбек ажазен бетел булза мероприятие тердемір. И шамын ішінден шырзагларын дежак хажат чинде. Кунда көміле хажат хазерин? Таван день. Таван день. Шубашкар районде булька? Шубашкар районе. Вот пиди торжулы гурунза ударатична хахта Антонина Челензагай малашта миллели гырза бурады резер тада шакым ба канамар ведь хазерин тада ачасемзер канамар тада нумай мероприятие зене хучнадыр на смахмай галазасын мана накаларым синче кашынче хучын мабул торжадыр эмерзаки залакагларымра тада унзыр бушсын тада юбилей земде ерце булмадыр жадыр. Ой, она пиде торжап прибер. Она пиде торжмалла. Ну калаза барга миле выртылык бүрізерин юбилейра жамек ытызын жен бетанлаштарзан. Хал пурныжы урхларах кары, хал кубус нумайт мабышларыш. Хвах куран, наверное, сцена жіндеде нумайжы кубус падух мабышларыш. Вот. Шамбада кубус сасы булат, ерце бурап хамах, юрызын юрлап хамах, вежех программана пышлаза вешнеши дичен халық вара шамба савана кубус пирги малдан идашы. Акайран уже урыхлар. Кубус кипирги анчах бар бурга хаварги илемле ерце бурадыр. Пір юбилейра болдым да чанағата пиде илемле ерце бурайт. Хизепледері көрajizem шақы вот пауза көрза қалза қарма бұлдарадып. Серен юбилейзем жетсен Антонина накана чынмедірі жар. Хорошо. Бұл худ кубус па выляза палақ падем савындарат, ташлаттарат, дюрлаттарат пурнеде. Хизепледу замырзан перенбе бірлек болар тата де бір илемле юру базавынар.
зим шагымек ергелене жокне. Еврмары серешлеме. Еп юбилейсене уйрымақ, савын заққайды. Мен жіндезесін онда асылырақ шулы шинзем. Өзіне ман репертуар керел, ман юрызене, идашызым нумай. Онда бар кубыс павыляны бедеге лежит візене. Еп пышланы жемен, малала пыны жемен уяв, сыбындар заборап. Худ тытмазып, худ ман только малдан ядесене галамагына керелі. А так майбен епна хамақ құрап. Өзім тіға еп шағын бек шырынны, штамбет туап кемелі ебаламар был. Тебір жүк момент ташла зарашшы. Вара, күнда уже программаны ұрықлар ақпықмала, татақмала, Хана сен көміліне бақса думала. Шамбек, сыбындар забымала, хамне, ман шамбек, тезе галамны шук. Ну, чынағақта, бұл петелайық балақ, еп хамда жак юбилей миттерне май, қаласыға барас келет. Хожызем бұрадында Пирен сценарий жамбеге бір ондан нестады ердеймас бар дешем біле. Бұлдырға бұл юбилей ертерін жүкне сценарий бегайма, он бек пулмаш бұл. Халықын кымылне, азыне туймалла, пілмелі, візім бемелі шлемеліне көрін задыр әдім ғышын. Візім войызым керлі мардеш, войызым чынақта еп ұтлашымды мастып, онда хынемайлы пышла замалы пор войы. А так юрыба, тажыба, шүтпе, вижех. Малаштар заборап шамбек. Ну, қалзақ бар қатар Антонина. Шағынбек худ куб задытса, юрлама шымлақ марвет, ол евро ветха бежек килограммы шак худ кубыз. Тұрышса бешмен деп нанешанда. Шулезе миртне жемен еврлан забурать кубыз. Шулезе миртне жемен еврлан забурать. А жазенде қалап. Гармошка легкая была, деп, когда-то я молодая была, деп, а сейчас она тяжелая стала, деп, ага, жазене. Ага, а вы шымлақ целеші. Еврландарать. Евр бұл деп, мен жінесін уражен же эпилексеге күрші жағында. Ну, ларза гурмасты бақа. Қалазмала. Школда да ларза гурмасы. Тоже урок сенжи, вежек уражен же шлеп. Антонина, вот итінже қалазада қварна чыбылқал, еже қастузада бедеремастып, қалаза қварзам чедарғашын. Межемеш шул зенже езін жүхне мизере болны, шақ худ кубыза алла дыдны жүхне. Ебінші школада кайман. Кайман. Улды жылғы ажа болны. Хам кубысран қыш кына. Пызықрақ болны. Кубызайынже көрінманда бол. Кубызайынже көрінманда. Вот почеккен малданде прера куртмана кадартна, шава куртран слухпа кайна. Слухпа кайны марынде ман атяне пиди юрлама юратна. Кымагабанже ане хыешне шлен жүхне адя хатоне кубысты тхадетче. Var адя шав юраду баппар. Var прер юрине калачыде кайга Ивана, например, ай. Кайга Ивана блачыде. Тоня умарга шумен жишыраға шамнутты звук не детче сасне. Var Анне шагы деттем чывара, шагы манзанга чывара, кайга Ивана, туға чывара, вот чамбек пачеккен. Кайран школвығы жешітсесен ялда премеш икимеш класс верензен, аннене галап мандеп музыка школнега әскелет деп. Вара мана Шубашкара езегелже. Шубашкарда Хальвал Герман Лебедев яджибет чағанде. Хальвал эшлемезінде бол. Бұнчықне веренші школ-интернат, вишшім школ-интернат пылна. Онда ебі бара улды жыл верензі тұқырым. Онда көбіс па времени ханде пианино ба времени. Кайран культура училищене гайна. Шербе хулинже, онда бара терлі инструментсін бе виляна. Епі скрипка багына білместі пөл. Онда баян ба виляна, аккордеон ба виляна, домыр ба виляна, балайк ба времени, труба ба да времени. Еп оркестр зенде, мен зене демонстрация зене дуаттымыр чебір. Ну, те бір жоқ қалаза ғармалан де, құрлықлы ябалазым де бұлатшы, құрлықлы жереді езігі айтыш бере, виляма. Құрлықлы анландыр. Анландыр, Вот чамбек. Ну, мана духовый оркестр педигили жечі. Первый партинде виляны бір. Ман шумбра еще хамын преподаватель бұрчы, халде ішлек хабыл, культура институтінде. Геннадий Витальевич Рускин. Умба бірле, прер партия біля пұрчы бір. Шамбек урамала мероприятие гайдың жүхне. А так Батанин Евгений Николаевич приятный не берег, она еврода прижимал блудеренде, хальщук не делала. Кайран хузанды культура институтне гайна, онда тадахшав инструмент себе хваренне, дирижирование зем,
Пойдем же аллайльны. Антонин езер, мен жин худку успагына абла булзасын. Сирин хавырын концертсем доны жухне, чем этот малда педим инструментсем бевеже калазаба малабек тойнать. Ну, он бек балаган бир нахалде бур. Езер улеза барзанда дахка малда болны боле человек шутлады бебе. Ну, на шутла малда, теперь концертта муж. Тудуп та прер инструмент не. Уйрмак трубине. Чакла. Кайран де учи институт педерсен сагырынды кымыш жылда институт педерне бе. Ундан ганан семья жавырна, ажа журална, на ажабану майларман, эшкиреле унчухне бед тохорваным шулзем бышланды, шукша шук, эшшырап, эшземешук, садига газ килмес хаман, вара мана урамра хама хириш пульже бірле институтра бірле веренне падриляджи, мана галать я жаба бурабынде шырап ходить. А перембада келдет перендет, если темли инструмент подавлен беттет. Ну вылап тебенде, а так проходить. Вара кедемде, и мана же еженжеш, малдана хип хорба вышлана. Вот хор. А мне возьмут малавит ман хорба, ман концертмейстер Пурчунч нехам выляман, Пронин Владимир Николаевич. Кайран вара ебе фольклор ушрымундах, вара ондаман преподаватель земде, мастер земде юрлачиш, аджа земде юрлачиш, тебурджух ундагундагайсан кураж вара мана. Помните меня, дежили, астватри, ну, аствап кемеленде, я дезегалазасын. Пурныш бе кайран мобиль мана тадах сокращенизм бушлан загарыш, вара ебенде школ земдерах кармана, вара школа жамбе хулары школдан, аллы школда эшлене, аллы школдан бары мана менедженжиш хыргасинжи унер школне. Чапла. И паинги гученде. Мече жыл штетер бары хал? Ширим жыл. Шак унер школенже ширим жыл? Ширим жыл. Ну пуренде, вот водорулта, водорщичим шыл гаренде. Вачамбек. Тынжег астарап пыр. Хизебледу замырзем, чинагахта вот шармек пулдарола Антонина Владимировна Берень. Тада дебре илемли юруба келенера.
Вот юлашки вахатара перин юрузем хитрегана янраза халхра анла сарылашыде, шавы хитре юрузене курза ытты артисем марриземде тума бушла загарыш. Сир эппледеп сирин юрубада темиже хученде шапла болны. Шакнамеле бахадырезір. Ну, кунда юр кам сценажникларны шавжина хизеплемелине билдерет был. Шапла. Калазахварам Василий Васильевич Шихранхпа еп меже юры ширна, вот кильза гуртаваным уйрымах шав юрра она манне илкнерзем. Манвул хуртрагынде савынса кильза гуртаваным дезурлебеп нагай. И погапта иртинже курдым пар шин шеми это апожбе юрлашша кубуспа юрлазаларашша. Ну креге юрыбек туна. Шавсу саваба. Оннан барахал нумай булмас телевизор ба курдым ютвба. Онда аржинбай хирарм юрлаш сцена шинже. Өзüm хызене майлы ширна. Вот шамбек ябала вот илемлемар. Еберна турса ширза вот кашни сова, кашни юровал. Ну калазан галамала укшавал. Укшавал. Деньги бету янапар. Укша деньги бету янапар. Ну ховорон юра ширас кезесін сова ыйдыр, ийлер, и ширыр. Шаплабын деп тырыскала бітірі. Ондан бара, тада тебір саманпур. Хал техника инжегары. И сасил маштараште, и сасси хурадаште де, и бір туна минусовка ба, кевебе, аранжировка ба. Хойзен сасси жираште. Шамбек кеземде діл бұлжыш. Вот шамбеке бала хизеплеменнен де Юрий хитре булхан, Юрий келиштерни беш дашхан дезем. Өзінде юрлас керек булин, шеме хитре илемле юрына. Ну, аплабызан итмаллаш кена кыштыде булин. Итмалла. Вот шамбеке бала burada да. Вол паллах чуна кыштак кызыкландыра шамбеке бала земде. Ибер пурде культура жиннезем шутланат бар. Ну, значит, культурда булмалла шав замантра. Если юрлас кезесин итмалла, епчинакта спасибо булла мош памас бар, но кыштакта булин. Савындар переде савындар чыр, өзімде савын чыр. Пурны жаплашке. Калаза барзамыр читарға шаны, өзім артист пурны жепеде лайық пурны штеші, өзім нумай оқша ішлезелі штеші, бір юрылдар ма, мені қаға газлар айтқа? Укша, онда нумай гаять. Ну, каладя, юрайд. Хыды каламазында сувене илмеде, аранжовки зем ширимбиннен гаямар, бюрех калап. Ширимшитчиде, там тірлеренде, ну вот, пиде хаклыларад. Ну, пір юры вадырбилі херек пине газилары, шаплайы бадланнадырақ? Ну, он жүхлех тебір жүхлармас тебіл, но кебезен еслеттермелі, кебезен бебірлі құтшындан да аллы бінде дұқсырағай. Кебе гана, мәлі хитре елемлі кебе бұш пагилдер баян. Шак чываш тереземізен пиде хаклы, ведь ка? Хаклы. Херек аллы бенен газилары шемек кебезем? Ларат. Тебір жүхі юрызен деп ақса дұғапта ағай. Кашне юрыне, ну, примерно сумма жұтлапта, чаплы машинаға дұғат. Кына хамақ шырны жиде бара. Шавя балада бұл. Шабла тұрышса ішлені ведь ха. Бір умбек юры доны жүхне кебе әші бұш ішлетерес жүхне. Он жинжен үкша денге жинжен жұтламас бір. Шинзіне лайық болдыр дейді бір. Хитре юры жүралдар. Халға келешсер десе. Шабла ведь ха тұржап бір. Шамбек. Кезеплеті зымырзем тата дебір елемлік юрыба келенер. Антонина Лукина балақ бире баян савындаре.
чек. Ты дай мне розым юласа, савана юна черека чек. Кыштаккан зайлери, Уралиге каса килсе, унжа бутса келери, унжа бутса келери. Пингвингая кушинче, саргайыкка хитрый жук. Шербин гылчен хушинчеге, сандрага кыйшыннан жук. Паяны бір келдемір Антонина сирия курма жағында адайгасы школинже мілі шлет хаберин Антонина дезе. Шанбада ма школа кайза гурас келейд, но кіскенің қалаза барға мілелі керенгінді. Школинде кайза бұл көрі бір қайкежек? Қалазан тілін загаймалы. Хыргасынде уже хезі кірек бере. Амана сцена керілі. Вара Людмила Евгеньевна галать, пеген директор. Шанда дейд, пірер школы тұпмай жүге дейд. Епкап катрасси бурган деп, атагайза бұғапыр дейді. Келдемірде, онда ремонтыма бұшланы, школдар өзіне клеенка бавитне, епкап, ну күнда лекмея тұрышмалла, конечно, деп. Вара ебі Янгелдин, ажазин, итрым ташта вренеші, Янгелдин ышташ дегаймалаға оны. Вара, пір глазы бе калашта дадылдым да, Шуржул Янгелдинна жүрерім пока ремонт пырать. Кайран шаваджызны кужарджыз синьял покруски ялне. Унда дебір шул жүрерім. Вот шамбеге декабрис арымбек ажазым кышын жүрерім. Апла бұлдан темеже езір шкулда да ішлене? Но еп вылвығы тұранде сехеджізім ұнда сағалырақчы, вара ебі қырғасынже қиынже ішлене. Ундан вара тебір филиал Салабайгасын жетші. И тепри Янгелдина, и тебір яленде вот. Вот чамбек шүрене, шул далықсам шүрерім. Хамаға мүлде чыттырым жебіна деп. Кайран вара отчетный концерт вғы жешітірде. Хал адайгасынже АТЦ дешеғанде, администрацион торговый центр. Шавындазын пәжік зал. Шав залыра кірзе ажазыне ебір концерт отчетный бадымыр. Янгелдина жүреген ажазын бе. Все нормально педела, келеші Хал отпуска дайна пурна апха бұртынке келезагап машина бұр тәнде. Ремонт ұзап дермеші жи, легепші күшкола дезе. Халихи сентябрь жидесу мен ширмултымыш числора звонит Вашмана. Антон Владимировна, у нас открытие школы 1 сентября деш. Келет редеш. Келеп деп. Ой, обязательно келеп деп. Вот Чамбек вара ажа сенде тақпыштарса елдім.
репетиция туза малдан программа банде школа уйшны жерде юрлармыр дашлармыр. Шамбек вара мана кабинет табажыш, актовый зал табажыш. Шамбек еп вырылы булдым. Жинагакта апла булзан кайза көрәри бирле киришмар булзан. Уй, айда кайза көрмалы онда милле хиттире гал. Шаплай. Хизепле тузмарза биримбе бирле булыр кайза көрәргә. Агандету самарзем и биреди директорын воспитания енбешликин советникин женде Маргарита Анатольевна Соловьева раныйца білестерімір мінле ішлешіға візем шак школда. Межеміз шулзенже ішлеме бұшларыға Антонина Владимировна шак школда. Антонина Владимировна пережілді 20 жыл ішледенде. Перенядезімбе тұрышса, візіне ергелезе бірза, чаваш культурине малаладаландара зішпе. Ачызым бешлеме пидеди вырвать хавезем беле, мелер герзе бурать хавал. Вот Антонина Владимировна, ачызым пиде перчильхе тупма волдарать, візіне шак интереслы же явыштарза, родитель зембе пиде таджа ишлезе, учитель зембе таджа ишлезе, аджа зембе пиде китиштерзе ишлет. В зембе урок хыщен, в зене хварза, чаваш юризине, чаваш воизине, чаваш юлы ергине врендеть, чаваш юризине вренеще, таши квизине. Вот синагахта пиди пузыкыштыва чапламариха, межинезен шак пече кажаран взем чавашла юрлама, ташлама чаваш самахне вежех пельме булдарашы. Шавзине вренне жухне ведь хавзине шымлах марди загалас келет. Милле педагог те загалама булдарадыр. Милле вренде генвал. Антонина Владимировна чадахта пиде пулдарулла, пиде чадымлы, талантлы педагог. В зембе вот ажа зембе чанахта шымламар проделье дупма. В зене вот явыштарма шак чаваш юррида шине врентме хыне манерле талант кирле. Шапла. Чанахта был шамна тупма булдарать. Ачас не интереслендерме булдарать. Ачас им интереслензе шак перенчаваш таши юрризине вренме хавгаланцах врене Антонина Владимировна. Сахалмар сцены жинже, выступатывающий береня аджасем школ сцены жинже гнамар, районные мероприятия зинже республика мероприятия зинже худшинза, Сахалмар премеш кемеш вырнзем, еженаш береня аджасем. Шамбек талант аджасем бор берен школда. Антонина Владимировна трошны бе. Шабла, в зене вренце бурзасын, в зене калаза бурзасын, печек аджасем ведь хамели галаше, печек кечухне в зене чувства бектешек, лайхине де врентме булдарать, узалды не де врентме булдарать, анбада лайхине гна вренце быны был, пиде пузык иштуать тезе калас келет мана, шапла марика. Чаваш культурине адалдарас енебе, чынахта Антонина Владимировна пиде пузык иштувать берен школда. Шамбада еберна хамр школды ишлеген зен яджебе, шамышсын я тебе чынақта пиде пызықтав, сымаки галат бір кашнинжех, пиде хизеплет бір. Тогда малашне пирин школды я жазымбе штесе шанзақтырат бір. Вот мана ница білеске етті Пала қача сене врендейт бол, чынақта пиде пызық іштават термірде. Вот хамыр хожыра елзен, мілері шын бол? Антонина Владимировна чынақта пирин хожыра, пирин коллектив райшлине туаттым шел, деланах Итсан, перене идусем болзан, перед шаг идусем бетивиштерме дорожать, концертсенде худшынма итсан яланах, нихчанда отказ помаз, Антонина Владимировна, яланах кымыллы беренбе, перен школышын дорожать. Антонина Владимировна перен школа адаландарма дорожать, перен аджазем жень, перен школышын сахалмар иш. Выехал хурать. Тогда мен зунас келет, мен галас келет. Антонина Владимировна берінші нақты Черепсывлық Тималдан выйғал, шак перняча зембену майда да жол ішлеме, тада шене оның әмітсен бұл черешене хастарулы, тада мероприятие зем, шиденю зем тузақ пытчер берняча зембе. Шавна сунас келет.
Агенде тузымырзем, ибер адай гостинжи педемешле пелю бараган водам школде Шуркина, галерея Витальевна ранда итса блестеремір, мен женеземізден пірлешлеше. Галерея Витальевна, калаза барзамыр чедархашын, Антонина Лукинаба пірлешлеме аваны зире? Антонина Владимировна Лукина, эбі врентне пелікміш классра вренеген зембе, тада тваттымыш классра вренеген ачасембе пірлеш ішлет, шакушкынра. Выл ачасене пиде юрадать. Ачасем ына курзанах он батне чупса быраще. Кашне ачана, ачашлать, лыпка-лыпка, ошыс махсем каласа катсе ярать. Пирень ачасем ытларах выросла калашаще. Аха. Мешешінна катсе илмен пуле ебір шакушкынба. Ебір мускаври хынасе неде катсе илме кайрымар. Чаваш республикен пушлых неде катсе илне шытре. Езір ховыра, е ачасембе бірле шақлагайны? Ачасембе бірле, бұрде бірле, Антонина Владимировна ба, ептев зембе бірле, шүрерім. Катсе илме бір пурне, пәдем хынасене тивишлі болдымыр. Малалла да бірле ішлесе, ебір шанзах тұратпыр. Антонина Владимировна ебір шеріпсывлық, иксілметелей сунатпыр. Яланах пірле ішлесе, пызык шиденюзем дваса шанзах тұратпыр. Тада бысыре, тада быс. Кезепле тузымырзем, берінбе бірле бұлжа Шуркина, галерея Витальевна тузымырзем. Маллага закурарға. Тузымырзем, шак тивледе жүрегені херзембе ман балажас келже. Кашлинбе балажарға. Херзем, мінле бұрнадар, аваны? Пиделайық. Ман серинбе балажас келет. Вот акшағында ман бәпірлі, тараған жеп бір ремір жинжен, ұйтса білемға. Хыбыр жинжен, калаза барзамыр чыдарқашы, мен ятлы бұладыр езір? Эбе Лиза ятлым. Фольклор ушкане пермещил чуредеп. Эбе Оля ятла. Эбе детевле ушкане чуредеп. Шак ушкан мана пиде кележет. Эбе шак ушканра пиде туслы. Мартурзем. Серинбе балажарға? А эбе Ульяна ятла. Эбе юрлат пр, ташылат пр, терлесас пракан инструмент семпе вылят пр, худ купаспа вылема веренет пр. Мартурзем. Тепримбе балажарға? Эбе Ульяна ятла. Маутануаха хумханупур. Купа сосейн раса кайсан, хымра ава илетпір. Тавда бош. Теперь кедрать хаундағы жалда унба да балажар? Эпи Катя ятла. Антонина Владимировна перепить югатать. Ой, матур да икеншак тебе юксем. Тина как-то ялна шагамик шюрер. Антонина Владимировна ба пірле болар. Он ба пірле болзасын. Сирин оны жу ялнақ болза бар. Ялна пилік балызем келме болдарадар. Ташлама да юрлама да аста боладар. Ну тузымырзем ебір малла газа көрар берінбе бірлек болар. Шаг
Эпле дозымырзем Антонина Владимировна ушкане жүреген земь, ажизень, амышы зембететіл бұл загала жастерім ребер. Паяна бірінбе бірле, дозымырзем Ульянова Богданын амышы Любовь Бурцева. Қаласа барзамыр чыдарғашын ажизем мен галашы кележеде шак ушкана жүреме бізіне. Перен ажизем Антонина Владимировна ерте бұраган тевлет ушкан фольклорне бешеме шыл жүрешім. Талантлы педагог пулнаран ажизене илемле келе калама варендеть, хыт кубыспа оста калама варендеть. Ажизем конкурсине худшанайшым. Меле конкурсинже болныға? Терлерен конкурсинже худшанайшым. Кубыспа жар птица России был заведем. Прислуг варендем еженайшым. Паллах перня джезем сценажне тухны, взем хозяин пулдарлых некадартный, подзембех Антонина Владимировна Тершнебе. Перня джезен талантне уштабанажын Антонина Владимировна пызык тавысы махе калатпар. Малашнеде, анышлы ишлеме, байхават сунатпар, шене чуднезем сунатпаруна. Абла сериня джезем юратсах шүреші бұза малла, да жамеге юратсах шүречер. Чаваш юреге вене малла да малла тасчер. Шапла витка? Шапла. Ну, тузымырзем елбері варата да малла қайса көрар. Тузымырзем, манан чынағақта амыржызыне тупса візем мен шутлашыға, візінжеде етса білес келже. Ағынде шақын ұшқына жүреген Леонид, Ульянета да Елизаветын амыржынжен етса білес келже. Ольга Ивановна, салам болдыр, салам. Қаласа барса мұртшыдар қашын. Мүлі камылба жүреші зірене жазым шақ ұшқына.
Ажизем плепиди савынза жүреші, міле лайық шамбек ушқына жүрезе, савынза жүреші, килдеде перепідім чваш юрезене yoрлама бұшлар жадизем. Савынзақ жүреші. Спасибо, жауыз, Антонина Владимировна, жамбек урок фольклор парныжын пиде тавағына. Қажылашке бұқыдыра қалашы, чывашшығы мен дума келі қанашан, етсіғазан чывашшығы бере келі мар деші. Чывашташы келі мар деші, мүлі келі мар болдырға. Ажызене жамбек пічікірен вренце бұрзасын. Кымылы бітка? Кымылы. Пиде савынады пшанжын. Тавдабы сири, тавдабы, тада сири нячазым жамбек шүремеле болдар. Кымылбақ жүретер, ебір тұзымырзем тадам. Алла қайса көрар. Тузымырзем, Ибербайны Кыргасынже Ажабача Юнерин школин ертюшинже декцаблестермер Абдулкина Людмила Евгеньеваран. Людмила Евгеньевна, қалза барзам ұтчыдарғашын. Мүлі шағында ішлет берін Антонина Владимировна. Мүлі ажасын едутса бұрайд. Паян кышта көрдімірді бізем пөтем чывашлыға малла адалындара стезі тұрышса ішлетіне көрін задырайд. Езір мүлі шуладыр? Антонина Владимировна шақ школда егебенде ұлтымыз жолдан ба ішлет. Кажаланде ширим жол булат волошиме бушланы. Шак егебенде ұлтымыз жолдан баланах, вал фольклор уйрымне ертсе бұрайд. Паан хегуна шак школда хирохтагра жавренеші. Шак уйрымра школдамар, школда берін вишер вадар шиджаджа, фольклорушканде хирохтагра жавренеші. Хавар гордарынде ажазем чавашла юрлашы, ташлашы. Анжақ ташақ нағлаза варас бұлад. Ажазем ялда бұрынчыш бұзасында, өзем чавашла қалашмашы келезенже. Иклезалар атты баян. Ажазен акцентжеземде пызығақ мара бұласын Антонина Владимировна тұрышсақ шлет, онландарат, калажат, ажазен жен ұйдат, хызен таванчылығыне таван шержевне юратма, пәлме, варенме. Шақна қалазақ варас келет. Антонина Владимировна егебенде ұлтымыз жолдан ба ішлеме ұшланы варан балан, шақ тевлет ұшқын балан ішлет. Вежі жол варендет бірді ажазене, өзем каран программе бітсесін каяшы, тұқса каяшы. Хышпа өзем калимайда, предпроф программа бұласын калимайда, Загреме Булдараще. Шак ширим жолгуши Антонина Владимировна фольклора нумай аджана варентня. Чеваш фольклорне юрыне ташыне, традицине, дела ергизене варентсе бына. Фольклор ушканя аджизем юрлаза ташлаза, школдагнамар педем районе белен, тогда республики белен палы ушкан. Візем хамыр школдагнамар үтті пызык уявзене шубашқара тұқса жүреші, түрлі конкурсынже худшынашы. Егебінде ширим вишіміз шулда, Надежда Бабкина детский фольклор мероприятие ертерджі. Шак тивлет ушкане, шак мероприятиенже худшынмашкан, ажабаджа фольклорне худшынмашкан тивешлі бульджі.
Надежда Бабкина да ажезене ырызмаксын бе азайлжы. Антоний Владимирович жинжен хынжен калас пузасын, вол пиде моторда пулдарулла преподаватель. Антонина Владимировна баланы бе разведкана кайма булдарадып. Мілі іш құшасын да, вол нишанда аюх тезе галамаш, ішне теплендівать, тарашсадывать, яланах Антонин Владимировна ишлемешкам пиде интереслі, нихшанда был шурма шулда ішне браса гармаш, мілі калана шана тузап дере. Чамбада Антонина Владимировна тебір учитель булзасын, тебір преподаватель булзасын, вышла гласын, землю перевернем. Антонин Владимировна преподаватель булзасын, бір тем думада пулдарайат бір. Тадыбы сире тадыбы жиялнах парлешлемеле болдар Шагымбек чываш ажезене чывашла ташлаттарза юрлаттарза кына бурынмала болдар. Тадыбы сире. Тавах. Ой, Антонина, санын ажузене горза, чун завын задырать, мілле врендедер зене ташлама, ада врендедер витка юрлама гынамар. Худ кубуспа калаза бачышпайын мілле хитресан ба пірле, телін загаймала. И бір түрлі соспарған инструмент себе выламарамыр, хасырым вғыда тұтас темерім. Жаплы. Сире хал похрымда малданақ мөлезір келтер, хамыр күнда пурнеде үгерей марамар балақ. Сире мілет табылдатса чупса бұрза ұдалаза елжеш. Вот мана телендерде жавачасым жаптадоны. И в школа кенеге мен візім анашым ұдалаза елеші. Кашнынже? Урок сен бұл ман бұлзасында, уроға кезен ұдалаза елеші. Ымырт мала каммалдар ғыдалады. Шавя бала бұрғы бұлды. Хал баян күрдімда телензе қарам мүлі, хизеплеші мүлі юрада шезір ажазым. Чынақта еп әже уявағайны бек жүреп. Мен жын кезен ажизем хыйнем айлы лайық. Өзіне хыйнем айлы юрадап. Өзім хыйзем мана юратны туйынат. Ну, хыдыды да сыде була, дисциплину зор булмаз. Курдым, дисциплину мәледі да бе бұзыне. Ага, хыды тадар. Итлеші бізім зіре? Итлеш. Тавзумахи қалазағы варас келет школа администрацияне, школды врендегензене, өзім мана хызем пәржемлене илжіш. И бір школ бада пірлешле бір мероприятизене. Мана келе жүшне өзім хызем девон хиришмар, паян милли лайх паш мана жазене уроксын булаш булсын да маназым хириш булмарыш. Шапла. Антонина, вот телензагай мала сиринже багатапты петим чывашлык сиринде курун задырать весь чывашке бе чываш терри паян ачазине похроморда ачизим девитке весь чывашта юрдашы чывашке безене ташлет терери дерезер сирекам шкул чамбек укшаденге бе булжать е ашамы жезем булжашы. Тресине галап ашамышсем парбуспада миллиган помощи ажизм бесплатно вренеше тюлевзер. Койке безене Людмила Евгеньевна, директор грант Чирджи, ну, ман документ зембе, ман грамота зембе, это достижение мужчины тоже, но мать часагал марча, Лукойл Пау. И вара выляза ильджи, мукшине суммине сагалмар, вот вара, давай, ну, адя Антон Владимирович шелепер кебедит. Сиревали кирледеп. Вара пахатера железо бачы бере, өзене пузыктав, шакке безен бейбір питесавна прозу куратпыр. Пушмак семжелерімір, вот чаме тумлантымыр ебір. Курдыр херлеге безем дебір, ана школ желері ғанды. Аплавузан школ ердюжін тиев жегунда беден умай тезі қалзаға варас келет. Шаплавит хавыл дұрышны бере жағымек оқшаден кезем тупса, бұл баллах жағымек шибуш ішлеттерме майдуп нужын. Тұрыжать. Тұрыжать. Тогда ман итса білес келет. Езір бір вғытыра шанда Надежда жағында, Бабкина жағында келзесен, езір шау зембе пірле, опера балет театрынже жанда пірле юрлары ташларыр. Қалаза барзамырсы жағын жеңде? Она Шубашка районе, вот халы районзым тұрық шүрервичха. Варавал Шубашка районжен үйтнінде мілі коллектив Сембур, чтоб суйлаза елдер был. Ажазенжен перез уйлаза еліне. Вот чамеге бір вара Бабкина баля кремер. Пахалим, мен бекелешіне қайызыр Надежда Бабкинна? Білместіп, хынжен итмарым. Шум мұндар за фоттағы навик кремер. Шаплай. Ажазым юрланы келешіне білінде. Малданки коллектив пулнаған деп күзем булман, он жүхне салабайға сінжи ажазем, анат кеняр ажазем, ну салабайра шлені команды булна. Вот шаба ажазем, пиде хастар булны, Шамбек, шидюнюне шиттірімір Бабкина жүмнех. Шаплан, ол пиде сумлы. Интересно сама негалза говорамға. Сцена ішінде дырап бірді, мана ажазем малда дырашынды.
Бабкина пирмбе бірлі варынже. Калашет деп пирим пушне жыла лиш пушне пуштарать. Шкалаш пушне жыла лиш пушне пуштарать. Епкап, оннан мастерезер кам сирим пушыра шалать. Оннан абар пушыра тусмал лавет. Вот шабимбек самант асра юльже. Ата, ну пирмбе хириш булмара, пиде лайх команда бульже возин команды жак концерт пагильни. Вара пресцена жинже возин биюрланы. Пызык шидюню берін жіне. Шапла. Тогда штада бізін тұқсы жүрейін жака жазым безір. Мәлі пызык мероприятизінче худшынны? Транспорт перге биде еврдарах, но конкурсенде бір нумай худшынат бір. Заочны ғанде, очны деші, заочнынде курмзыр. Видеозен бемін зембера бірдағы. Вара, онда ялнық премешместізем, лауреатсем. Түрлі район зене, түрлі хуласе, не международный, всероссийский, республиканский, региональный, нумай конкурсінде худшына пыр. Отчетуны жүхне шаме холманзақ пырышчы грамоттызем. Ширзабден мәжік вара. Епкап кына хамырақ шлезеліне жыде вара. Сиринде бейінде бол балақ, езір дұрысны бе, езір шамбек өзіне врентне бе, шавзамызым худшынза бұрашы. Худшынза бұрашы жамбеге хаға. Хал, чержен жедексем, онда худшынна ғай бір, ондан результатсым кедеп бір, ондан чываш ен, ана падрелзе миртерджіш, онда иге номинация худшынна, шамба, онда да лайықпа лепші денуне, худнегна илменға, шамба, Принжин хамда савнады, хамақ шлерім жага жазем бе, хамақ турым жидеп. Өзім ветха, чывашла білмеш ветха ва жазем. Чывашла варендездер. Но чывашла кужар забаран, дикцибе мен жүхлешлемелі, сымай кезене. Өзім хызым делданмаш мен жинжин. Яла жазем, мүжін чывашла білмеші ғал. Ялда бұрына ғанзем. Андылендері ғал, ялда кам чывашла қалажад. Қалажашынақ мағар. Шу қалажашын мар қал. Өзім перерзымақ білме бұлдарашы, а так чывашла қалажашын. Паянман ба биди хитре чывашла калашырыш. Эбір калашман бретне оны самба. Шаплай. Антонина, вот эби биди лайф полетепс эзер биди туслы тачы жығын зашледер поэт-па. Хавырын кымылагайган поэт калазақ варзамарчы жағын берге. Ебе кымылаган Совышвыл Василий Васильевич Шихранов, Римма Ильична Петрова. Основном шавзем бешленеден. Ну, юлашки вот Райбер Василий Васильевич пашлеппер. Вол чынжын шанчык лыжин, мана еврочухне унран епсеню дейдадып, шамикшивых калажап прибер. Он бот не решится гуру бургабаян. Антонина, изир палах Чуваш Республикин композитор зен ассоциациян пайдаже, шаплаветха. Шаунбада манан сиринден кедескеле чинеренде чине юрузем нуммай тугаса. Но смахмай галзан манвали приюру журалар чыгы зерен кышанда болсан. Ховын кумыл дузасын, тархашын. Беш кумылдан келет. Межем шылзынжа бүлжіғаго. Шак пайдаже болма. Сағалмар жолынде. Шүліне хам шукламан да пұқман да шамба. Сағалмар бұл пайдаша тұрадып. Но шыне юрузем гүтет бір зеренден балақ. Хамда жанап. Кезеблі дозымырзем Василий Васильевич Шихранов мен қалаза баратқа Антонина Владимировна женжайны перембе бірлек болары әзі завынарға. Ебе Антонина Владимировна ба паллашны уны жолы иртренде. Мілле бұл жағаша паллашны педеталин мілле демелле. Перенде одноклассники сайтра мамада ширу келет. Антонина Владимировна идать сирен перер соба еб журу дума тивишле жидеть. Ширзе адым палла тивишле дедем, мілле тивишле мар. Умана галать шагында персову гурдым буларым деть. Ханна нагайсан ятлы деть. Шавсова пидага малагайры деть. Мілле жидеть, шанан журу дузан. Ку совине ширата дупранда, ку соба Стас Владимирович журы тузал ерінде. Каларым шавамбек деп. Ежінні гына хал деп тен урыхи дубат бар. Варая бына ширзак ядым тебір сава. Бұл сава халінде мәлі каламалы. Бұл журы легенда болса да кайры демелі. Ана пұрде білеші. Таван батне ханан аятлы журым. Саван тексте боланы кышын мана Антонина Владимировна ширзайрать. Ай дур-дур дед шурымдары қыткызым жұпса кайрыш дед. Вара
Ку болып ұлза, бұнза кірміш ұлда, шу бұшламы жінде, февраль уегінде бұлжы бұлмалла. Сидет сри, концерташак юра кердет кед. Вот юра, цената пиде комылы бұлжава, халық күшінде биде анлазар үлже. Ундан бай вара бир, жазавы юру дурым ржи, водобатнде житры боль. Шамбек пиде аннашты бирін, шамбек мүлегалымла, вырыста тандем дешканде, творчество тандем, пиде аннашты бұлжем. Шауырнышаны мүлегалыманы қамышыбанна да, табдываз келе, шамбек аста, матур жинба, шагымбек халық күшінде анлазарылы юрызем. Сынақта чындыбек алазаны бұт қырпырчыне қалап, севық шинсене қалап. Қамғайдан да шак юрызем, халық күшінде юлашы деді. Мүлегалаш. Тарарсан чаната була дикен. Малашиде Антонина Владимировна даба пиде шиу хештес Шанжиксан бургалем. Бурахман галам булачи малашне она жус у нас келет Антонина Владимировна Агальдин паман воль Чаваш республикин тавадивишли культура чтения ята Чындыбек тетивишли ят. Тогда чавал варендеген унадизем un beren juratna berenegen ajizemun babrle слеша кадардаша хала штагына житсе гурмараш миллегына конкурс дешендермерес пули чыныбекте пиде тивишле матур хирарым был чаваш хирарым тавда бужагына малашинде будущий думаю ширип сывлах тогда инде паллах танышта самана буласа шанас келет санев келет. Василий Васильевич Пайбер сағалмар юры жирна. Унын сымайхезем халық майлы, халық ежанат. Мілегамыла чуна бұраган сымақсем. Пуғын засындыван зем, сымақрангазам ех пурныш юры. Вот, шав юры зем уйрымақ. Онда Рима Петрован пурны журабендена пурде білеші. Шамба татақта нумай ішлесті пірле сывлық сунас келет. Татақта телей бұлдыр. Нумай юрызым сывызым пірле жирар. Шапланде шинерінде юрызым мибір ялнақ кедет бір. Хизепле терегора жезембе пірле сирен репертуар пуянланза бұра. Дезір жынағақта сымақ мәгалазын шулдалғыра меже езір қыларадыр қалығымне? Ебіна шутламастыпта шутлазан бұл сағал бұлад. Сағал бұлад. Тузымырзем тада дебірелемле юруба келенер. Уясынче бірлешке бұғынсан, кере-кере жүнқа болып аларасан, үдірлік батулачке маны чәре, тоғанымзым савады берсире. Оған сывы бұлдыри, енегітсі тұдыри, сәгіл жинже бұлсыри, қабырланзалардыри. Тоған дытқа көпісна, ұшлазым чей ұрғына, эх, юрлари башлари, чүнзамыза тұдыри. Шумра боласан, күшран күша пықса жеталарсан. Еңбек сенде ешкелейді қабиреп, тада мен керлі шағыты мен жереп. Оған сывы бұлдыри, енегітсі тұдыри, сәгіл жинже бұлсыри, қабырланзалардыри. Тоған дытқа көпісна, ұшлазым чей ұрғына, эх, юрлари башлари, чүнзамыза тұдыри. Бірлешке бұғынасан, бірне-бірі чүнран келе сунасан. Үдірлік батулай черчересем, туры бере ұпратыр тобанысем. Тоған сывы бұлдыри, енегітсі тұдыри, сәгіл жинже бұлсыри, қабырланзалардыри. Тоған дытқа көпісна, ұшлазым чей ұрғына, эх, юрлари башлари, чүнзамыза тұдыри. Сен tylko żartowasın gili, Czuj durak na towana majalın gurasın gili, Czuj durak na towana majalın gurasın gili.
шөпшөкайды юрламашкына жарынжы Тованыма курзасына күнжі ежім сабынжы Тованыма курзасына күнжі ежім сабынжы Вғыт тупса, вғыда желемезір, пирімбада шитсе, пирімбада шитме кымылдуны жын, пире пықса, пире үгерзе, кымылдуны жын, савындарны жын, сывлықпа телебе оны жүбілдір зірі. Шапла бұлдар. Сирен бек мұлпылдарыл да мотор жинзем жинжен галаза бамазан. Кам жинжен галаза барас хаманан Антонина. Аны жүзере, яна хачасыне жинбек чывашлаға верендер. Чывашла калашма да білчер, ташлама да юрлама да білчер. Хамырдан келейді. Хамыр хачасыне жинженде чывашла веренде пір бұзасын, чывашла юрузем тұрық верендмелі шымылдарақ болады. Шапла Мариха? Шаплы не шапла, но чывашлығы келден деп ұшланады, тада? Келден бұшланады, ашамы жинжен бұшланады. Ебір темле дұрышсасын да, школ вредні бегі начальге ұжылмаз, келден бұшланады. Мұны күсем шүр-жүрде болзасын да, азанне, когамай деші, салам деші. Шатлай. Өзім чывашламан ашын мар, майбен верензе бұрашы, кашны келмес сірен. Тозы бірзем чывашла қанекшанда анманар, чывашла юрлар, чывашла ташлар саванар, чываш перене самакизем пидилемлі візем. Калашмады беде кымылывачха. Шапла Мариха досем. Тебіргута зелдерете паян хиберин хына Чуваш Республикин культурындава девешлещение Антонина Лукина бульже. Ялнах киліштерзе бұрынар. Килі жүрегіна ялнах бұрныш малалагая. Бірінбе білек болар. Мен жендезен? Өмір саки сарлага бұлдар. Табақ, Антонина. Табақ.